91.9 Friends tayo. 91.9 Bright FM. 91.9 Bright FM. Friends tayo. Dinan tayang mayap a oras ing Arsobispo ning Arkidiyocesis tamo. Antabayanan tayo king kayang pamangomusta kaya katamo. Keni king programang RCA's Hour. Hello at mayap agat panapon po kaya kongan. Hindi po yung kaya kayo nga mong sa impapawid Father Pep Bakay po ini. Kaya kayo pong station administrator ng 91.9 Bright FM, ang kakatamong Archdiocese Radio Station ng Archdiocese of San Fernando, Pampanga. At welcome po kaning kakatamong every month o monthly program na ning kakatamong RCA ing RCA Hours. At atyuta na po kayong episode 37. Kabilis na po. Ning kakatamong programa ngayon And of course, ini pong kakatang programa, pakiramdaman tayo po. At of course, pangumustaya po yung kakatang Arsobispo. At abalo tamo po kaya, rin miyayaliwang maulagang kapag masusyan. At kababaluan patungkol po kayong kakatamong kasalpantayanan keniking Arkidiyocesis. Kaya abayan tayo po yung kakatamong Arsobispo, king kayang pamangumusta kaya katamo, kilod na niting oras po kening programa nga iti. So, Archbishop, ibiyake po kayo ing entablado keng aere. At mangumusta kayo po and of course, ikrita nangan po rin ng kakatamong viewers and listeners. So, thank you, Among Pep. At mabiya ko po yung maya po oras kay kayo, kapatid. At dito po nga tsuking lugar ng kayo, may apektuan la pa kayong albog. Kaya beyo kami pong mga di na sana lugod nga pong Ginoo mayampat na yung naranasan yung makababad kendanum at makanyan mo naman sundo tamo nga adwan yung saop ni nga pong Ginoo na sana tuluyan ng milako ining mangira kaya katamong lalong-lalo na kapaligiran ang po kayong pagkabye. So pasibayo po maya pagat panapon at abe-abe tamo po kening oras sa ini at mananasan ang gamitan ni nga pong Ginoo ni kay katang programa bangkanita palalaman na yung kay katamong kasalpantayanan at kapanaligan kaya. At uli po nga banggit yung kay katamong na may bigsalantang bagyo kay katamo po kaya ng probinsya. We would like of course to thank impong efforts na ning kay katamong Social Action Center of Pampanga na po last week po actually po every day we are making announcements po para mag-appeal kay donations karang miyayalawa pong organisasyon at karang katampo pong parokya. So karetangan pong memienang limus, saup o donasyon through our Social Action Center of Pampanga, yung pong sakop. Dakal salamat. And of course, hindi pa huhuli, hanapin. Pwede tapa pong tagal at reta pong bisang ating pangisaup at i-donate. Karang katamo pong miapektuan kaya pong albog na milyari lalong-lalo na po kaya king kakatang probinsya. Pwede ko pa po, tagal ka rin kaya kayo pong kasaupan. And bayo po yung kakatamong, of course, miyayaluang kutang na talagang makaline up po kaya kakatang programa. Ibetala pa po rin kakatamong text line numbers and our different social media sites. Para po karing bisang mag-share reflections sa ating greetings o nano pa mga naburiyong ipayabot, mag-text kayo po karing kakatamong text line numbers Smart 0918-351-8282. Para sa ating mga Sun subscribers 0942-357-4268. Yung ating pong YouTube ASF Radio Station 91.9 FM or www.youtube.com/c/ASF Radio
radio station 919 FM. Para po sa ating Facebook page, Archdiocese of San Fernando Radio Station 91.9 Bright FM or www.facebook.com/official.asf radios. At pakimbagit na mo rin po rin katamong parokyang Kabibilangan, Mancadita at dinantalang Maya pa oras din kayo pong parokya. Para sa ating mga Twitter subscribers, ito po yung ating Twitter account at radio_ASF. Para po sa ating Instagram account at ASF Radios. And for advertisements, you may send your inquiries at asf.radio.mktg.gmail.com or contact 0949-609-5478. At kaya naman pong bisang mag-donate para king radio ng Archdiocese. Malyari ko pong ipadala din kayong donasyon king GCash number o account number 0905-319-4871. Ang makilag yung Joseph Mary Bakay. Dakal pong salamat at ipamilita ta karing aliwa pang tao na tintamong radyo amakasaw king katamong biye kasalpantayanan mangkanita lalo lapang dakal ting katamong kakaluguran. Okay, thank you Among at special mention lang natin yung mga kokonti pa pero sana dumami yung ating mga members ng kakaluguran community program natin, no? And I think mamaya pong break, no, yung mga gustong sumali, how to join, papakinggan po natin, no, yung mechanics nito. At sana hindi lang po tayo nakikinig at sana tumulong tayo, no. Sumaup tamo po kaya katamong radio apostolate ng kakatang Archdiocese. Kaya kayo nga pong members and upcoming members ng kakatang kakaluguran community program, dakal pong dakal salamat. Okay, at I cannot wait, hanapin. Eko na po panayan po at patumpik-tumpik, uling marakalta mo po kailangan ikutang, ne? Mga laking obra marakalabaklag. Okay. Anyway, napong po, we had our celebration, inipong World Day for Grandparents and the Elderly. And balo tamo po, in-establish niya po ni kakatang sa kasalukuyan na Santo Papa, Pope Francis. At napong po yan. Ano po kasantinging tema this year's celebration. Do not cast me off in my old age. Sana. Wala mo mukurugo lelele. Ano ni po nining masanting tema. Archbishop, malyari ko pong bidake mapila na amano tungkol kaniti. At makanano niya po kaulaga. King kakatang Archdiocese ni na atin niyang makapasubaling kasuyuban para po karengke katamong makatuwa kadupa na po ning bahay pag-ibig ketiking kakatang Archdiocese. Okay. So, pong pigmasosyanta mo na po ng kapa na nemban mo. Ininginupisa ng Pope Francis na pagmasosyanta ng World Day of Godparents. Aluwa mo rin kung ang po nga po mga tuwa. Mga tuwa. Ganakanta lang. At ginamit ining metong talata o metong statement king metong salmo tapin, do not cast me off in my old age. Bala mo panalangin ning metong taong matuwana king apong Ginoo. Emo ko do sana kakalingwan, emo ko sana dugo yugseng na. At paganaka, yung apong Ginoo naman, God will never abandon us. Yes. Kaya nakatamo yugse ng apong Ginoo. At tulaben tamo, dito nga paganaka na kay katamo ni selebrasyon na ini, ato inimpunto na naman ni Santo Papa, indangalanan ng tao. Indangalanan ng tao, yung milalako. Nya po tang maminyag ko. Sabi ko karen bibinyagan ko, palagay yung mawalagay nga na kayo ni, opo nga na. Ba, alay pa manggagawan. Emon makalakad, kalatina pa, epon magobro, epon mag-produce. Lain power. Tradition king sociedad. Tinyan dangalan. So, papakit na nini, na hindangalan ng tao at every age siya milalako. Na makanano niya may baita mo, wala tapang agawa, at hinindangalan na yan, ang gana po tang tumuwa tamo yung dangalan na ito ay milalako. At palagay ko yung Santo Papa niya inawas na katapansin every year kanini kasi taping may kakaing pamisip kay katamo itang wala mo throwaway culture.
Opo. Potang ini magagamit ugse ugse ka rin. Opo. Yan din kahit itang pamisi pa ita, potang matuwanan ka, wala mo ugse na ka. Wala na yung silbi. Wala na silbi. Wala mo potang wala na silbi. Itang dati ng gayon na nagawa, wala na yung kwenta. Totoo. O yan yung pamisip na ng yato. Yapin. So, sukda na ka ng yato, kitang pa mag-produce mo. Potang wala na ka nga produce, ito. Yapin kanita, tinitang euthanasia nga ara. Patenyo na yan, nga itang makanyan. Opo. So, yung santo papapaga na ka na kay katamo no. Ing tao, mawalagaya, nyagaga na kantala, rin kay katang grandparents, o ila dugong minaruga kay katamo rin, ila dugong minantabi kay katamo. Yan naman kalupa kayong meto nga building, bala mo palapala la. Kaya wala pagawa namin kahit yung palapala. Opo. Kaya ba't daretan palapala, lako mo la silaban mo na la. Makanyan. Opo. Noon nyadisan tamo ini, uling ating minantabi mga tuwa kay katamo. Sino panda katamo, ba't ating tama kanya naman santing ugali. Sino panda katamo, ba't di nagultang kikilala kay nga pong ginong. Wari rin nga po, dalara katapi samban, o kaya may kula rin pengari, mega broad, apo. Totoo. Chula rin. Nyapin, kikilalanan tamo na growing old, it's not a curse. Ngara. Ing tutwa ka, naburo sabihan, paparusa na ka nga pong ginong. Noon kalupa naman yung meto nga prutas, potang tutuwaya, lululot siya. Yes, Ne? totoo po. Lululot yuyumo ka. Sabi na ako yung panalangin ko, sana itang kabang tutuwa tamo, aliwan gagamitan tamong sukad ing yato. Opo. Doon yung gamitan ta sukad, yapin ing lugod na nitang biglalang kay katamo. Nakabang tutuwa tamo, lalawan tamo ing kay katandarasan. At ninindarasan tamo, yapin ing mga wake katamo. At nung makanyang talalawin, ating pamuring timan, ating pamuring saya, keng kakatampa mi bebe, uling ita na babalik, dan itang milabas. Ita na pipilitan gagawin, ita na gagawa ita. Noon ing ulagatang ini, alay kitang ating kangagawa, noon maging patutuka, kitang darasan tamo, kitang pupuntalan. And I know, uwining maragula kakulangan ng bala mo, kenita na makalawe, akakalingman mo at intamparasan. Totoo. Makutake tiking yato. At yan yung palagay kung metong masanting contribution daring mga tuwa. Kaya akit mula, di sanday tang ketwan, pero akit mo, timpa mo rin tula at saya. Yes. Huling mila ko nga mapalyaring gana-gana, itang karelasikanan, pero mila ko nga pong ginukarela. And that what makes us important. That's right. Opo. So ito. At talaga namang, lalong-lalo na po, kaya tsuk yung kultura tamo yung lugod ka rin makatuwa tamo. Wow. Kaya burido po rin Pilipinong caregiver. Wow. Kaya nalawang bansa na po. Tutupin, itang ngangin, idarakal no naman ding nurses. Yes. Opo. Uling ding caregivers. Kasi, yung meto nga bansa, potang yan na lalawan, detang may na, detang tsuna keng ketwan, patsita milalako na karela, milalako ng compassion. That's right. Oh. Itang lunos, itang kaya pa na loob, milalako. At patsay milalako ita, which is the very essence na nga pong Ginoo, darayo tamo naman kayo. Totoo po ito. So, ita niya, po, Benedict yata yung atatandaanan ko yung sinabi na, patsay bansa nga na, itan they do not take care of their old ones, the weak, that's dangerous. That's right. Opo. Muling tutupin di santa mo nung nano take ni uli pa po. Uli na po rin kasaupan da at pamanantabi ta po rin kay katang mga kato. Yes, itang ating minantabi kay katamo na siyempre, potang tutwa ko, mo na lalawin itang nilabas, suling, mo na pipilitan. Ito po. Pero masating, potang tutwa, ako, kukutang mo nandin. Opo. Ating kong apo, at itang apo ko, at siya naman, so apo kay kantutwa ako. Pero palagi ko yan ako na dasa ni Mika, apo ko talampakan, potadamusak ko na. So, ito. Yapin po at talagang whether we like it or not, papunta tangan po kaya nga manon ng aging process ay. Pero
We have to age gracefully. Ngara. Ito po, ito yan. Mitmukan Diyos. Opo. Mitmukan Diyos. Tira niya po at dapat eya po source na ning bala mo pagkalungkutan tayong tutuwata mo, pero dapat po lalo tang pasalamatan, lalong-lalo na nung ginamit tangan po gigulan tamo na yung panahon tamo para king Ginoo. Inipong kaya kayong recently concluded the karakanan na po 28 Plenary Assembly. Yan, at niya pong tema o hindi po talagang makakaya po ini kalikasan. Yan, Synod Spirituality Embracing Ecology in the Light of Laudato Si and Laudate Deum. Nano po ang inspirasyon na kagulutan na po ng tema ngayon at malyari kami pong nganyawad update I am very sure sabi po ini pong establish ecology desk bala mo medyo mita siya po anting Integral Ecology Ministry na po at anti mo rin karingaliwa pa api sabi to po tungkol kaya ng pamiti po na iti. Okay. So muna, inagkatmila rin ng may miyatok lalong-lalo na Father Pilario itang kanyang CM ng Congregation of Missions. Vincentian sa tam. So, in peka focus, yapin itang ewari, synodality, tana synodality ngayon So, in peka focus, yapin we want to foster a synodal church. Meto nga Santa Iglesyang maglakbe, abe-abe, na makiramdam at makibat kay ngawas na ng Espiritu at kakaulan tayong kakatang responsibilidad kay lelangan. O iting may lakwan. Ngapin, metong abayo, kaya kay kaming recollection ay retreat, ngapin itang kay katang pamipakamal kay lelangan. Muna, siyempre, potang pisasabihan, potang tuturutam. Kaya libro ng Genesis, muna libro ng Biblia. Anya lalanganin nga pong Ginoo, ingay gana-gana, kaya mumunang aldo, kadwang aldo. Kaya ba't narita niyang karasing ka na may aldo, lalanganin tao, may lalang gana-gana, at sinabi na nga pong Ginoo, o yan, yung lalangan. Ikakatang panlalawi kan, bala mo, lalanganan ng nga pong Ginoo, yan gamitan mo. Bala mo, o yan, lelanganin nga pong Ginoo, attack nga na. Akakaringwan mo, lelanganin nga pong Ginoo yan, kay ba't lelanganin tao, agpangking wangis na. Yes. So, nung kawangis tayo nga pong Ginoo, itang kay katamong pamakiugnayan, kayang kayang lelangan, papaki tayong miglalang. That's right. Yung miglalang yan ay nabuso. Opo. Noon lelangan na yan, masanting, yapin, potam kay balang aldo, balang tuknang, yung makanyan, linawin ng gewa na, mayap. That's right. It's good. Kay bat, nyalalanganin tao, very good. Uling, lelangan na katamo, ebang kanita, attack. Gamitan tamo niya. Abuson. Tamo abuson, gamitan tamo, pero papanatilyan taming legwana ng lelangan. O yan may kalingwan kay katamo. Kasi nang kay panitan tuturo, may kakalugod tamo, alang marok kanita. O nang ating kulang. Sinenturo tayo yung tao, ang kalingwan tayo lelangan. Yan pinakita mo, very clear rin. Halimbawa, may kaitam, celebration. Lawin taon ba? Koronasyon. Koronasyon. Yung Birhen Maria, chuta ka rin. Yung kasal pantayanan. Potang makota mo, bala mo liban malasing na yung kahitang. We just don't care. Plastic kenny, plastic basura. Wow, ito dugong lugar kahita mo ka rin Ito mo apansinan itang pamipakamal. Yapin yung katamong Santo Papa, kining kayang umpisa pa mo. Of course, pinili ni Francis. Saint Francis, kaluguran na rin poor, at kaluguran na laman, gada-gana. Actually, nungaw na lang kapatad, brother or sister rin tao, andyan pang imbulan, brother sister ne, yung sun, sister moon. So, brother ne, yan, yung hangin, kapatad. Kaya ako, may kapisip-isip ko, wapi naman, bawa mo, papansinan Halimbawa na mo, every week 1,
Yan kaya katamong breviary. Tiberio. Ne? Morning prayer. Kitang kan Daniel. Mountains and hills, praise the Lord. Frost and chill, praise the Lord. Beta halang pupuri kaya pong Ginoo. Opo. Yung lelangan. Opo. You dolphins and water creatures, Bless the Lord. Kalingon tayo ito. Yapin, ating maragula pa magkulang, kaya ni mag-focus sa mo kayong tao, kalingon tayo yung lelangan. It's a created world. Wow. Yapin, ining milyari siguro, ining, tampakamal na yung kay, gamitan mo yung gana-gana, ang gapotang habuswan mo na. Opo. Gawa meaning kay kaming kay retreat kim bukid nun. First time Malay-balay. yan, tingnan mo, Malay-balay. At anyang munta kami ka rin, one evening, ding pari ang porentao, migsadyalan dinner kay kami at may mielang presentation. Yung milyari some years ago, niyang obispo pa ka rin ni Cardinal Rosales, trosong mga ragul, pamututan dala, talaga makakalbula rin karelang bundok. Ating metong tao, pari, sa Turneri ata. Pila niya pa ba nung Mayor Dane, at passionate siya, bang kanita, yung lelangan ma-preserve, lalong-lalo na, then tanaman. So, misan, yung gewara, habang magmisa yun, tetere, inambush de. So, uli na nita migising lakay rin tao. Yeah. Napakamalan de yung lelangan. Opo. At ikay, very strong yung kanita. Bishop Yapakanta Rosales. Opo. Gaudencio Rosales. Tsaka ka rin piyapakit dalaretang video na talagang magkaya. Ang ganyang din tao, uling Mexican lalob, kubalo, makanan, wala istorya nitang paring kaya, bemi ka rin gade. Kubalo, pilang kilometro ang truck. Opo. Darla-dala rin troso. Den tao, makalabas. Opo. Migkira lang kayang dalan den tao. Oh. Sa uli na nita, may kumpis ka nga nita, kaibat, may pagkaila. Government and church, they have to really protect. Yes, Napin munta ka rin, aliwayang isal, balam da kala oxygen. Kaya sa akin, dakita naman. Tsaka mas marimlas po. Wow, marimla, yapin ka rin Baguio King Kaita, Baguio King South. Okay. So, uli na nitapin, itang synodality, importante la rin tao, pero tala kakalingwan nilelangan. Yapin na isi-share ko, uli na nita, may guguna man yung bengi nga ita, mga di ko. Kaya ating makakit kay kako, amok. Dati, tampang kema yan, automatic ko nang may gawin. Makuna ka, tunay yan. Ngayon ko. Itang makanya. Pakibalak mo yung pa niya na. Walang mana, kapwa. Pero definitely, uli nga balo mo ini, atin changes. Yan pita sinabi ng kaya ng mindset. Mindset, pa siya miyalilan niya. The mind of Christ. Balata mo, pa siya mag-focus ka kayong tao, okay na. Opo. Pero ikita mo, alihi. Yapin yung panagkat, kaya katamo, itang when we speak of the church of the poor, we also listen to the poor earth. Yapin. Pakiramdaman tayo, liwaming kiyak da rin pakakalulu, pating yato. Hindi maging alum yato. Maging alum, makaluno siya. At pa siya sasabihan tayong synodality. Synodality, o yung abe-abe pa maglakbe, tungkol kay katamo. Tungkol yung karetang meche puwera. Totoo po. Kasi maglakbetan Opo. Detang may chapwera, detang inayo takin church, Opo. detang king sosyedad, linele dala, and pati ing lelangan. Yan kaya beya, kaya katamong maging synodal church. Yan pinambo rin sabihan ni synodal church, aluwa mo itang may kakalugod tamo. Noon naluguran tala naman din kapatad tamo, kapatad tang hangin, ako na ngabak. Tang kagising ko, pasalamatan kay hangin, pasalamatan mo ito, makanyan. So, yung gano'n, pati pamangan. Botang akit mo, lawen mo, mangan kang ebon, pasalamatan mo, duguret ang manok. Karela lang ebon. Lalo na ham. Nung mengang kang ham mo, o kaya mengang kang pindang, makanyan. Kanakan mula dugo, biruan mong may martir lang ito, bakang gumabi. So, po nga kakit mo, maging malwalas, hindi kang panlalawin.
Uling po tang kikipot tanang kikipot. Hanggang po tang badantali at chapwera mo na yung apong gino. Yung apong gino checking, gana-gana. Mo kayang tao. Nanaking kayang lelangan. O yun yung reason ng bakit dapat tamong pakamalan ng lelangan. Uling at choken yung bigla lang. That's right po. Yung kayang depatan. At yung kayo pong wala mo plano kanyan kung metong ministry, pagumpisan tamo po kayo nagkakatang Archdiocese. Natandanan mo niyang meeting tamo keng Archdiocese Pastoral Council kay sa Fernando. Po. Yung binye kong assignment kay katamo, lalong-lalo na kari Apong Kenneth, yung misip tamo ni nung tao o pari na manimuna kanino. Totoo po. Kasi it's so easy to set up. Yes. Unang, tangula ka na ako, uli na mong sineta, pero itang ating passion talaga. Yes, ang ating advocacy. Yan sabi ko, mga ditan taong makanya na ituro na lang ng Apong Gino, banta we will set up. At under keng sakop. Opo. Niya mo part ni social action. There should be a separate commission. Yes. Anyang pisabihan ding ministry, ding obispo, uling po proposan itang kaya there should be ecological ministry. Questionable yung ministry, uling atin patse ministry, ding kaya katamong kaya. Karing apostolate naman po nga po. So, we will call it commission. So, siguro, it depends upon the priest, ng bishops. Opo. So, we look forward to that and gradually, siguro, din pong kapatid na makiramdam. Yes, opo, yung kupira nyo lang. Pota, bisa lang makisanggot kayo ng kakatang tsaka ngini po, habang makiramdam tamong ngini lawantana, bagya-bagya, na makananulwalas sa yung kakatang pami pakamal. Sana po, pota makasakita sa akin, nung mamangan kang mais. O kaya minom kang mineral water, tayo po gagawan basura yung yato. And kaya akit mo, keng espresso, kaya keng dalan, ating akit mo nakabuting miyatsang boteng plastic. Totoo po. Nyapin po tang matitipon la rin, o ito, yung malilyari, lalbugtam. Potang ating kalamidad, gumutungan yan. Mabablak. Flooded po. Parang kaya katang water kay waste. At atandanan ko, niyang panahon na nga pong Ming, King Kai, Bulakus, den kay paminsan-minsan, diri nang king para abyos makanyan pamilya ka rin tao. Mo nga nanti kanininggawan ko nga na. Then parishioners ko, kumakuanan din gato-gato plastic, timbangan mi, kay ba't kakain na nita abyas sana. Kaya kumalo nung na maliliari. Lang incentive na po. O, yung may pag-share kami, pero mo yapong bobet. Yung groupings kami rin obispo, kaya tang ka-grupo ko rin, kaya katamong Central Luzon. Kining metropolitan po. Ila ka no, sinapak yung plastic itang meto nga gymnasium. Wow. From all over. Kaya ita kalatinan ng diocese dan King San Jose. Ngayon ating balo company, balo na ita. Dininan dalang kaya sa appreciation kitang Guevara, laptops. Wow. Makanyan. It's not merely the laptop. It's the love na. And keep sustaining it. Yan challenge ito. So basically, we think kaming kayang retreat at we made our commitment na nung atin yung parent diocese kem bangko, lawan la na nuka rin la gagamitan deta. Nuka rin no invest ng bangko. Kasi gawa ko na ito, misa naus kitang metong kay manager, kitang ko lang nuka rin do invest. So, then invest dala po keng coal, makanyan, lakoy lapuken. Reinvest mila kem pamangan, makanyan. Patsi invest dala karen coal plants. That's right. Mining. Sugal. Palakol rin. Alako na. Beverages. So siguro po ako, agkatanda kayo mo rin nung ating makirandam kayo kayong bilyonaryo. Manya tapos sahab kayo nga pong ginuna yung lawenta mo more than the earnings. Doon itang makanano tampato tuwan ng kaya katampani walan kapamilatanin pa mga tamo kareng tinggap tang grasya. Kasi ba't kaya nga pong ganoon pating grasya ang pera And I think etano man siguro gamitan bang kanita masira yung lelangan. That's right. And I think makapanahon niya po ini talagang diyang gobyerno po marakalya naman batas tungkol kanini about zero waste management pero talaga po na kayo po tang kalaking lubtamo o puso tamo ini pong pamaningat na po ng kakatamong Mother Earth hanapin
Nang kayo po nakasakit kay katamong patupad tala po rin yung batas rin. Pero masanting niya pong challenge ni kay katamo po. Kaya Aldo, migmisa ko, kapilang migmisa, Friday yata. Friday, kang nga pong Ray. Piyesta. Opo. 26. Opo, Joaquim and Ann. Cho kami ka rin. Pag-istorya kami, kaya pong Noli. Sabihan nga, cho ka rin niya pong Noli, maglakad niya pa eh. Kakawulano ka no renta naman na pong Noli. Kawulano laman niya kung energy ka rin lang. Okay niya pala rin kay kita. Medyo bala mo. Kay gisa na lang power ako renta naman. Gagawa na kanita. Which is kay the other people they do that. I see. Opo. Tilang energies nga naman. Siguro po pagtakandaya pong Noli na kaya gagawa ng mimiyat. So ito siguro may itong pong panagkat ko kay kayo kalagurang kapatid na Aldoldo, lawan tamo na makananin babiyatan pa kamal keng lelangan. Ulim pa siya aki taming legwanan ng lelangan, may apektan tamo, pati rin kaya katampi lubluban, Pero po tangaki mo bang normawi ka kaya ni karena at basura. Totoo po. Balam sa scoop ka naman salo. Yes, opo. Kita mo rin ng apektado. Yung kaya po ibalik niya kaya katamo. Yung kalikasan itang gawatang abuso kaya. Po. Ito po, saub tapo. Opo. At rin pong upcoming celebrations tamo, doala po, August 4, yung piyesta na po, ng kakatang patron, kareng Paris Priest, San Juan Maria Vianney, at kay bat po yung August 6 naman, yung kapiyesta na po ng Pangmanilua Aske, na ng kakatang Ginoong Yesus. Mapilan mo pong pamibuli tungkol ka rin pong aduang kapag masusyan. So muna, baka rin aliwatang kapatid, baloy San Juan Maria Vianney, ini po pariya King Franz Canita, at makain biyasang Latin. Ars po. Latin. King Ars, King Franz. Oneng, ing lalawana ning obispo, kitnani kita, kanita ring seminary sa yabe do karen pari at ilang mentor. So kitnani ning paring magmentor kaya, kitnani ning obispo, mga diya nga na, opo nga na, ordinang kaya na. Opo. So, ini, anyan dalani kitang meto nga parokya, marayuya ito, itang den tao, wala mo ere pa din dami nga pong Gino. So, yung mantaya ka rin. Alam mo po, literally may ugseyo. Kaya ito nga kanya na. Yung orden, kaya ting anak, kitnani kano itang anak. Turo may kako yung dalan papunta King Ars. Nung ka rin yung itang ARS na Ars. Turo may kako nung ka rin yung lugar yung papunta Ars. At kayo, turo da kayo, kindalan papunta Banwa. So, yung pong giwa na nini, metong yung banal, yung kayang kabanalan, uling, kaya papangumpisal yan, nakalambat, even 14 hours. Ding kanong trend, may mag-adla pang schedule, suling, talaga rin, pupunta ka rin, magkain, magpakumpisal. Of course, andyang giwa ring modelo tamo, nabursabyan, itang papakumpisal, papakumpisal, nanitang kayang kabanalan. Tayong kabanalan na king kayang gagawan, magyamot ngan king kayang panalangin at king kayang pamakyugnayan king apong Gino. Yapin, tayong kabanalan mo naman na dapat mayakit kay katamang pari. Na king katang gagawan, magyamot kay katamang pamakyugnayan king apong Gino, ang po king panalangin. Uling nano maning manibatan king apong Gino, yan ang magdalang kaligtasan ka rin tao. Yan ang kabanalan. Yan po. Babalikan mi ita, ingkay kaming lalawan na padrun, yapining kabanalan. At syempre, yung kabanalan po ngayon, iluwamoy kami, po ikatamungan. Uling balang bininyagan, mayayaw siya kimbiya kabanalan. That's right. At kami po, kaya kami pamaglakbe, kaya beyo, itang, mo maging pialimbawanan kami, diyan kayo po, maging pialimbawanan kami naman, king kabanalan. At sana, kaya ti Pampanga, so paano kami po ni nga pong Gino, banta, uwinin kaya kaming panay pagdulapan, sumulong king kabanalan, sumulong king dalan papunta king nga pong Gino. Bangkantay kayo pong kayabe, may tay randa ko ka rin, papunta ka rin. Kaya ba't, ini naman tungkol, Transfiguration po. Transfiguration po.
konteksto na po nini, nga pong Ginoo, sinabi na ka rin kayang disipulo, munta tayo Jerusalem kanyan, kay bat, patende nga anak ng tao ako. Patenda ako nga na, kay bat, katlungal dos, oblikom yan. May lungkot la rin kain, may lungkot la. So, yung tutukin ng gewa ni nga pong Ginoo, dela na laketang mata sa bundok, kimbundok nin Tabor. Tatanya nga tsuya ka rin ketang babo na ng bundok, biglayang linto na kaputing-kaputi, imahalan sa slag yung makanyan. Kay bat linto lari, Elias, ampo pa, Propeta Elias, ampo pa Moises, ipag-istoryala. Nadimpis sabihan dayapin itang daratang ng kasakitan ni Jesus. Laway niya po yung background ligaya, pero impisa sabihan yung daratang ng kamatayan. Yung papakit na ka rin ang tinontuturo ka nuren kayang disipulo, uli siguradong ilam mo naman, talagang mga yugyugla kasalpantayanan. Uling, akit din karelang maestro, magkasakit siya, patende, pakure kayong krusing harapan da. Pero kay ba na ita, subliyang miye. At oyan yang papakit na nini. That's right. At siyempre, iniiya mo para kan Jesus. O ini mo naman ang kikatampag na san. Bilang bilinyaga na niyang may binyag tamo, may kisan may itong tamo kimbiyanan ng Kristo. At yung pagnasan tamo, namakananong Kristo, king kayang mipaligayan niya, o itamo naman ang kikatamang sa salpantayanan, minsan ildo. Nakatamo yung seni nga pong Ginoo. Noon pagnasan tamo, sunlag mo naman yung ligaya kikatamo. Datang ildo. Actually, mo datang ildo, ngayon pa. Sa slag kikatamo, bagya-bagya. Yung kayapan, pag nasanta mo, nuwakit sila po, retang daranas kasakitan. And then, daranas kasakitan. Akit mo kay bat sa slagla. That's right. Recently pa mo, atin meto nga judge, retired na kami, uling 7 years ang ating cancer. Opo. Panay nakingagkat mo, kami rapseto, renkesako, pikinet. Abi tamong mag-lunch po, lasyo na ako nga kitan. Lasyo na akin. Pero may ito nga kasi kang kulob, potang mga kami. Ala kang dandaman bitterness kaya. Ako mo nga na, ako tatakot mati. Kasi inindilanan kumbi. Sinentro kaya naman nga pong Ginoo. At ni kusing. Alang may nibatan kayong corruption kayong biyekuan. Nya, pasalamat ko milyari ni, wala na nga pong Ginoo. Wala akong pagginakit yan. So, akit mo ka rin dati sa resurrection. Na di na sa kasakiting, Diyos ko, makemo ka. Pero akit mo, sa slag pa mo rin na tsuke ka rin, natin yung sakit. Pero, pasik na kami makakira. Ako may sikang kulob mo naman. Alam bitterness po na po. So, akit mo ka rin itang the life of glory, resurrection. Anyway, yung kikatang kikilalanan na Kristo, risen Christ. He's in us. Yes, opo. He's with us. Okay, at last question po kaya nagkakatang first segment na nagkakatang episode. Ini pong 68 Canonical Coronation Anniversary. Malyaria po kayong bandamagalang po ini ng Bicariato ng St. John the Beloved. And as of this moment po, ilipat de kanyan. Rin pong aduang canonical images from San Francisco Magalang to Balitucan. At di na tayo po sigurong connection ng debosyon, lalong-lalong na po rin ng harapan tamong issue. Kalagpuan po ng debosyo, sigalot kayong West Philippine Sea. Nanaya po kaya yung balamo sao pa babiena po ng debosyon na ini. Kareni pong mga palyaring issue nga rin kayong katang bansa. Okay. So, muna kaya akong ikanakong pamigunam, yung muna ang papasyag na ning kay katang debosyon, pag nasana ni nga pong guning kanawan. Yung kanawan tamongan. Yung kanawan. Ulimbalo tamo, potang balikdan tayo, yung penibatanin debosyon, di nalanta kayong maskop pa pamibiyabi. Kanita, na makalanong tipatayan, makanyan, gulo, kaiba ng gera nga po, deng atinan, na makalanong dalang lalatsyan at pamatenda yung mga lati. Kaiba detang kanita, reng hukbo, ilang pisumbuhan, banda ilalaman deng makibat. So, kita katang karanasan na ita na makatakot. Kapamilata na ning kaya katamong pamagdebusyon kay Birhen,
de los Remedios, tema santaing kanawan. Opo. Ne, kapayapan. So, pag nakanakikatamu, ing apong ganing pagnasana, yapin ing kanawan daring tao at ning mabilog ayato. Okay? Kadwa, metong yan naman panagkat kay katamo, busal na ning maliliyari ngayon diborsyo, lalo na, at sigalot king West Philippines, sila na diborsyo, panagkat ng kay katayang debosyon, sentro tayo nga pong Ginoo. Sentro tayo nga pong Ginoo. Walang pa siya nga pong Ginoo, liwayang makasentro, nino magsentro. Opo. Dito nga mayupaya, nung namburirang gawan ding aliwa, o ining gawan tam batas. Balang batas ya, balang legal ya, moral ya. So po ito. So, yan, metong yung panagkat, isentro tayo nga pong Ginoo. Then, katlo, pag nakakatanin debosyon, sabihan ng Birhen Maria ating Diyos. Manalig kayo kaya. Nakasanting itang ebanghelyo na po, yung kitna na lang Jesus. Yes, Oo, karakalatawong, may ilalimandalan ding lalaki lang pa. Kaya ba, sabi na, nuka rin ta ako mampakan. Opo. Pero kitang na ito, walang manay solusyon. Balo na yung gawa na Opo. Balo na yung gawa ng Jesus na kitang nini, buri nang i-test, i-Philip. Subukan. Subukan Opo. O nang i-Philip, naikiting kutang, bang kanita, pasyag na yung kasalpantayanan. Noon ikit na, problema. Makanyan mo naman, may manipay yung kapatid ng Pedro y Andres. Ating anak, kita nga na, tinyandar lang tinapi. Pungadwangasan. Pero, karakaldanan mo ya ito. Nula antirete. Pero, nga pong Ginoo, ilinawe na liwa mo reta. Linawe ya. Kitang panibatan na rin. That's right. So, nuka rin kumampamangan, nuka rin wari manibatan yan. Yung nga pong Ginoo. Totoo po. Yapin, imento nga panagkat na nining kay katamong kay, nining dering kay katandaranasan na reni, na West Philippine Sea, ganyan. Well, lumaway take nga pong Ginoo. Gawan tayo tangagyuta mo, ang giyambala mo, kasindakal niya mo dugo nilimentinapin pong adwan tuyo. Yan ang balay nga pong Ginoo. At least atintang gawan na diyang makanano kalati, at siya ibiyeta aking gamat na ni nga pong Ginoo. Yan ang bala. Yan ang bala. At yung makapagtaka, yung lunto. Totoo po. Beyond human imagination. That's right. So, o yan yung para kanako, o yan yung panagkat na ning kakatan debosyon, paganakana, ning birhen, ang pa yung debosyon ta kaya, kanawan ing burina ning apong Ginoo. Para karisabla. Kadwa, ilibutad tayo nga pong Ginoo. Opo. Sentro tayo nga pong Ginoo. Banta po tayo makasentro yung apong Ginoo. Akit tamo na makanano ta maging apong Ginoo. Karing kalupan tao ang po kilelangan. That's right. Then katlo, manalig ta king apong Ginoo. That's right. Po tangakakit mo yung ganan mo, well, lawin may tanga lang ang ganan. Opo. Natin nga pong Ginoo. Trust Him. O ito yung sabi ko. Ating karawanay ni kailangan po palaganapan tayo. Yes. Saup-saup at abe-abe. O yan po yung Synodal Church. Okay, talagang loaded dyan po yung kakatang first segment. Kaya mag-break tamo pa po. Pagkalandaman tala po rin mapila na anunsyo at paganaka, kaya yung kakatamong station. And of course, yung kakatamo pong awitin, Ito, by Lito Manage, ang title po, Lead Me Lord. Okay, pakinggan po natin ito. Kakaluguran, may good news kami sa iyo. Maaari mo nang suportahan ng ating Radio Apostolate at ipadala ang iyong tulong by becoming a Kakaluguran 919 member. I-message lamang ang iyong pangalan, space, yes to Kakaluguran sa ating Facebook page, Bright FM 91.9 o sa number na 0949-609-5478. I-fill out ang form at hintayin ang verification message. May mga exciting gifts and activities kaming inihanda para lamang sa iyo. Kaya ano pang hinihintay mo? Halina't sumali sa ating community at lagi mong tandaan, kahit sino ka man, kahit nasaan ka man, may kakaluguran kang handang makiramdam.
sun. Comfort me through all the pain that life may bring. There's no other hope that I can lean upon. Lead me, Lord, lead me all my life. Walk by me across the lonely road of every day. Take my arms and let your hand show me the way. Show the way to live inside your love. Lead me, Lord, all my life. You are my light. You're the lamp upon my feet. All the time, my Lord, I need you there. You are my life. I cannot live alone. Let me stay by your guiding love all through my life. Lead me, Lord. Lead me, Lord. Even though at times I'd rather go alone my way, help me take the right direction, take your road. Lead me, Lord, and never leave my side. All my days, all my life. You are my light. You're the lamp upon my feet. All the time, my Lord, I need you there. You are my life. I cannot live alone. Let me stay by your guiding love all through my life. You are my light. You're the lamp upon my feet. All the time, my Lord, I need you there. You are my life. I cannot live alone. Let me stay by your guiding love all through my life, all through my days. Lead me, your Lord, all my life. Okay, at nagbabalik po ang RCA's Hour, no, episode 37 po tayo. At pumasok lang po ito, no, yung papasok lang to as of 3 p.m. Ito po July 29. O ini po ing cash receipts nareta pong aman tamong ini pong Social Welfare Services and Disaster Management Fund. Ini pong memye kaya katambo pong Social Action Center of Pampanga. Aklibon Noemi 2,000, Diwates 2,000, Anonymous po 30,000, Mrs. Valverde 4,000 po, Father Bong Feliciano 5,000, Father Aljim Tuason 10,000, Angeles Power Incorporated 250,000, at ini pong J10 Equities 350,000, and manamo po tinog din kaya kaming binye yung Santo Niño Paris 20,000. Dakal po salamat ka rin akong parishioners at rin kaya kami pong leaders kaya King Santo Niño. Total receipts po as of 3 p.m. 673,000, pero disburse na la po uring ka rin kakatang cash assistance, apat la po rin parokyan tinanggap siya 100,000 each. San Agustin Paris Masantol, San Pedro Calunsod Paris Minalin, San Miguel Arcangel Paris Masantol, San Nicolas de Tolentino Paris Macabebe. So tinanggap la pong cash assistance rin pong
parokyang ni Albogan po. Kaya po nung ilesta ito, yung bitatagal pong pondo na ning kakatamong disaster management funding sakop 273,000 pesos. Sa 3 p.m. po ini. At pwede tamo pong tagal at oni po dagdagan tala po rin ng pondo bangkanita marakal tabo saup karening kakatamong mituran o mesalantang kamalen po. Okay, isundo ko na po ining kakatamong interview kay kakatamong Archbishop po. Nandun po pisabihan tayong debosyon kay Ngayong Birhen at tinya naman pong piyesta ngayon pong August upcoming August 22. Yapin po yung The Queenship of Mary o Pangarina ng Maria. Malyari kay pumunye palino nung bakit itamong Katoliko parang alantaya po yung Maria anting metong Reina. So ining kapiyasa na ini Apong Pep, may kumpisaya niyang 1954. Eko pa makabait. So ing may kay kanini magdeklara yapin ni Pope Pius XII. At naning kay katang gaganakan kaniting kapiyasan kaganakan tamo ipamakirake na ning Birhen Maria king pamagari ng Kristo at king kayang depata na pamagligtas. Waman ning Birhen Maria aliwaya yang penibatanan ning kaligtasan pero yang meging dalan meging nung wari mo king kayi na ningaw sa kanita ken tubo dela na ning grasya nya pasalamatan tayo minagos through her uling pangabait na ning magdalang kaligtasan yapin ni Jesus. So o yan ang kikilalanan tamo nyausan tayang Reina uling kapamilatana ing grasya adarla ning anak na minagos kaya nanggang heni pa naman yapin iba lalo na kikatamo masikan ng kakatan devotion kaya mamausta mo kaya. Mamausta mo na bangkanita isundo ng payagusan ng grasya kapamilatan ng pamakisan metong nakikatamo lalong-lalo na kimpanalangin tamo. Lalawan tayang Reina. At syempre kikatamo diyan kay kakatang karanasan ing Reina Mamieya. Ngari padala na kay Reina makanya. So lalawan tayang Reina pero ing lalawen tamo mo naman kayo ni aliwa mo itang makangangata mo kat mo nakatang grasya. Pero importante dili kayo ni yapin itang makanano tayang apusan. Tinanggap tamo namang grasya yun kayang grasya ngayon ni mamagos mo naman. Kasi nang kay mamye kong pialimbawanan halimbawa dininanda kang grasya shampoo yung aliwa kalbo ko mga gamitan. Puti mo payagusan karengali ba? Totoo po. O putang kaya ba nung tawli yan nabubula? Expired na. So, ganaganang grasya mabiyanan ni nga pong Ginoo kay katamungan. No. Doon diri na nakatamo namang grasya ni nga pong Ginoo. Bangka ni itamo mo naman itang kayang kaya pa na loob. Opo. Pakit tamo naman. Kapamilatanin pamidaki tamong grasya. At syempre, nuntok yan tayong Birhen Maria mo naman ang po Jesus. Impeka maulagan diling grasya nga ibiyatam. Yapin ibiyatam. Yapin when we give ourselves. That's right. Kasi nang kayo malyari ka naman mamye pero yun naman tutuki sarili. Uling kaya ba mong memye kagat panapunan mamye ka resibo. Tambala mo. Ating maninaya kang kayo. Tambala mo kakuha ng makanyang po tang may kawani na kung magbalik ka kaya ka makatali pala. Tang makanyan. So, ining Queenship of Mary nung Maria yung kaya katang Reina at itamon talatukina kaya tang halimbawa na kailangan mamawya mo naman kaya katamo ing biyena ng Reina tamo yung Maria. Yan, saan tayo Reina? Then, nanong malyari kay katamo, itang kikilala kaya. Ay, apusan tayo. Kaya tang meging biyena. Dala na nakatamo naman ng grasya na ng apong Ginoo. Tularan tayo po ingindong Birhen. At ini pong word for the month, o kaya trivia for the month po, malyari yung yapse Archbishop. Siguro mangutang na ako mo. Ewan rin yung Biyernes, Piesara rin San Joaquin. At Ampoy Santa Ana. Kutang. Apo. No ka rin pong ebanghelyo, karintalakit dening lagyunan ng pengari ng Maria. Talagang kang San Juan,
Ebanghelyo na San Marcos, San Mateo, o San Lucas. Mangulap-la ka niya. Well, alayo po karetang apat. Totoo po. Mayakit la po rin nilagyo na kitang Ebanghelyo ng Santiago. O San Proto-Evangelium of James. Ita po miyabe ka rin Ebanghelyo. Uling misulay po kain na. 2nd century na. At saka retang alwa questionable at na lang kayabe Myth. Wistong kay. Pero ka rin, kitang Ebanghelyo nga ito, may banggit la relag yun. Joachim and Anna. So, bangka dito po, takot nanda kayo rin liwang kay magdebosyon tamo, chiwari kayong Biblia yan, chuya po mo. Pero kitang Biblia ng St. James, miyabe ka rin. But it's part of the belief of the people. That's right. Then, Tradition po. So, in Virgen Maria, singo. Atin niya po Mary. So, atin niyang apo. Yes. Atin niyang apo Jesus. Nya palagay ko inisang ka nung bakit Pope Francis kinaining piyesta ngayon ni Maleleya ka rin ng agwang din the grandparents. So, ito po. At bayo po yung kaya tauling amano, kaya katala pong basan din kaya katamong FB viewers and listeners, mag-register kaya katamong FB page. Okay? Paz de Jesus, good PM Among Dong and Among Pep. Suki. Jeffrey Manansala, good PM po. Marilu Yamat Contreras, good afternoon po Among Dong. Afternoon po. Sister Carmelita Perez, Cry of the Earth, Cry of the Poor. Totoo po yan. Joselina Miklat, good afternoon po Bishop Dong and Among Pep. And then Sister Carmelita Perez again, Among Aris po, Father Farmer po. Father Farmer po. Yan banggit siya po Among Aris, huling mananaman niya po yan. Ophelia Samson, good afternoon po. Reynaldo, Brother Ray Ventura, wow. Siya po New Zealand ini. Watching from Auckland, New Zealand. Maya Paoras po, Among Dong and Apong Pep. Maya Paoras po. Yes, diyan wala si Corey talagang kaya. And of course, pasalamatan talaman po rin kay katang regular listeners, security guards of Motherhood Council Seminary, Chancery ASF and DSF Buildings, Pampanga Provincial Jail, and spiritual children of Padre Pio, Cherry Pie, Saloon, Imang Nene Canlas, Imang Primap Kiwa, Maximo and Cecilia Arcilia, Tatang Ming and Imang Banang Dison, Sister Elmi Ronquillo, Brother Bonnie Ganya, Reyes family, especially to Imang Mercedes and Brother Bernie, Miss Linda Gadi David, Sister Mileto Campo and family, Christ the Eternal High Priest Paris, and San Jose Paris, Sister Soul of Aurelius Bake Shop, C. Posco Office, City of San Fernando, Asuncion Gueco, and Zia Beauty Saloon and Spa. At ang ating mga owners, Ma'am She and Sir Gerald. Okay. At bago po yung ating mga ibang announcements, Apong Dong, ita pong kakawang tauling amano at saka panalangin po. So, pasibahay po, metong yamoy kadakong kayosan, yapin itang misaw-saw tamo po bang kanita, alwa mo yung pakamalan tamo yung kalupang tao, doon pakit tamo naman yung kakatamong pakamal, kayang lelanganan ng Apong Gino, kayang lelangan. Lawan tamo na makananutan pa natilyan masanting at malagu yung kakatang kapaligiran na makananutalang dinan pakamal dining kakatamong din tanaman at nung malyari po nung gagamit tamo man plastic samasan tamo po nung nukarentala kakabit tala yugse-ugse at masanting po na pagagamit plastic o iwasan tamo yung gagamit plastic. Ngayon, po, tasali kayo nga sa na mabiye-biye po. Okay lang rin, nakabit lang plastic. Pero, kaya po, tamo yugse, nuka rin man. At masanting siguro, kaya kayo lugar, kaya kayong barangay, kaya kayo siping bale, malyari kayong gawang programa nung makananong tipunan nyo ita. Ining plastic kayo kay bat, nung apis sa leyo, isaw tamo, karetang mga ilangan dugo, pakakalulo, karesiping tamo. Karen kaya katamong BEC,
MBEC, pota po nga beyabe tamo, pisabihan tayo nga mano na nga pong Ginoo. Sana, tulak na katamo naman, nimbiyan ng inspirasyon ng nga pong Ginoo, na makanano tamong gawan malago, yung kaya katamong kapaligiran, abe-abe maglinis, yung basura, separate tamo po. Ne? So, o yan po siguro yung panagkat ko, kay katamo nga na makiramdam. Ngayon. Yes, thank you po. At I hope that muitang it will ring a bell, pero talagang may gising la po kapanandaman din kakatang makiramdam at luguran tayo po yung kalikasan, yung lelangan na gawa na ng kakatang Ginoo. Yung kakatang pong dawling panalangin at bendisyon po. Kilaginig pampo ni anak po ng Espiritu Santo. Amen. O Diyos, pami, salamat at dininan mo na kaya na naman pami katagon, baan ka pamilatan ng programa ngayon ni lumuwalas yung kaya kami pamangilala, kaya pamag-ari mo, muking tao, na nepatiking kaya kang lelangan. So, panyo kami po sana, bang kanita, alawa mo yung papanatilian mi, yung legwa na ning kalupan tao, doon papanatilian mi naman yung sintingan at legwa na ning kaya kang lelangan. Uling ini, potang gagawan mi ni, kaya mi papakit na kawangis mo kami, na ikang miglalang king sablang bagay. Diyan po sablang makirandam kaniting kawarasan, panabiling kula naman kay Ginoo, lalong-lalo na retang at suwe kayong masipit, kapanamdaman, ampong kabilian. Paramdam niyo po karela, ingay kayong lingap at pakamal, at nung kaburyan niyo po, malalagwa yung pagkalob, ting karelang kaedwanan. Ito nga po nga doon, may kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Amen. So, buri ko lang dinan maya po oras mo naman, rening makiramdam mo naman. Opo. Dening kakilala king makabebe. Greetings na kayo po. Dening hausang kong apo ng Apo Silvestre. Makiramdam ka rin. Sana milakonin danum kay kayo ken. Dening ka na akong pangunakan. Ang po rin kapatid yung stage, makirandam la naman kay katamo. Opo. At din kaya bikin chancery, magobra ka rin. At siyempre, dining ma-warden ka dyan, dining may graduate na. Yes, opo. Pata po kasing mayari nila kay seminaryo seminarista, bayo la may ordinan, na kayabe ko la po, king chancery. Ngayon po, pitula rin kayabe ko ka rin. At king mapila na bulan nung lamurong. Ma-ordinan lang dikon pam. So, pitula po, yung metong muna Harold Garcia, kanyang salapungan, kay Bat John Henry Yutok, panguna ng Apostoti, Lubao. Kay Bat nanini John Lu Nukom, kanyang kahapon Joel, Kimpao. Kay Bat Renz Kunanan, kanyang Manibawog. Kay Bat Basilio. Kenneth Basilio, taga Mawake. Kay Bat CK. Christian Care, talo rin. Kanyang Florida Parish. At siyempre, ining metong kaya po pangunakan niya pong Kibuloy. Professor Kibuloy. Apisanin tatang na Clark Louis Kibuloy. Kaya niya pong Lubao mo rin. So, pangaditala po na sana lalo rang ibigay karelang sarili king kasuywan kindiwa na nimbiyan ng Kristo. So, okay. Orta po. Kumusta kayo naman, Ken? Yes po. At ang kakatamo pong mapila na announcement. Ang tauli na pong schedule ng kakatamo Medical Mobile Clinic. Kanya pong July 30, king Balibago, Angeles City. No? Pasalamatan tayo po yung kakatamo itong partner, yung ABC's for Global Health. And yung kakatamo pong bisita ng Cruzada. O ini po. Right now, pata pong, I think in a few minutes, maganap na po itang misa keng San Lord's Epiphany Parish, San Francisco, Magalang. Abangan tayo po yan, 5 o'clock. At lumipat siya po, kay bananing misa, keng San Ildefonso Parish, Balitucan, Magalang,
from July 29 today up to August 5 ya po. At tilibot siya po kayong Vicariato na ning St. John the Beloved Vicariate na po. Uling ila po ing this year's host para po ng katamong canonical coronation. And in kakatamo pong susunod, rin po yung schedule namo, yung programming tamo. At kaya na po ng kakatamong RCA's Hour, 5:30 p.m. Monday, Novena to the Holy Spirit. At po pong alas 6, magbalik ko po together with Sister Sol Ahos and Rose Feliciano of the Migrants Ministry. Yapin po yung kakatang Barkadahan kay Cristo Monday episode. And 7 p.m. At tintampo pong replay po taking Simbayan tayo. And I think po ma-replay naman po ini kakatamong masanting episode ng RCA's Hour. So, ini po yung kakatamong programming the rest of the day. Okay, at magpaalam na po yung Archbishop. Ako naman yung magpaalam. At ini po yung kayong among sa ipapawid, di Father Pep Bakay po ini. Yung kayo pong station administrator ng 91.9 Bright FM. Pasibay po, maya pagat panapon at mimingat tangan po. At dakala salamat king kayo kong pamagarandam.